sad je na mene red. Uzmemo mobitel, na kuponu se nalazi QR kod i onda prislonimo i onda se tako skenira. Pojavi nam se opcija da odemo na stranicu, onda tražimo naziv ili grad škole, tu upišemo Vinko Bek, kliknemo traži i prvi izbor je Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek i kliknemo na to i zatim kliknemo doniraj. I donirali smo 1 kupon na račun Centra Vinko Bek. Bravo, Pero, to. Idemo na Konzumovu stranicu, mali veliki talenti, idemo do kraja stranice gdje piše doniraj online, pritisnemo doniraj online, ponovno upišemo Vinko Bek i pronađemo Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek i unesemo kod. I stisnemo doniraj. Bravo, to je to. Treći način je da dođete u našu školu i da ubacite kupon u kuticu koja se nalazi na samom ulazu u školu.